Bismillah. Kita mau bikin gurita mercon, guys. Wow. Guritanya, guys. Wow. Oke, jadi guys, ini ada 1 kilo guritanya ya. Ya. Wow. 1 kilo gurita, guys. Gede, guys, gede. Ini kita masak sampai matang ya, woi. Wow, gurita mercon medok, guys. Medok bumbu banget, woi. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan yang ilah, guys. Woi, ilah boga gurita mercon pedas edel. Ejeng ini ada sambal tarasi, ini ada lalapan daun jambu mede, apa daun jambu mete gitu. Ini ada tumis kangkung, guys. Tah, tumis kangkung hejo merona edel. Ini ada daun kemangi, guys. Edel mantep. Dan ini ada lalapan petinya digoreng setengah matang. Teman-teman, ilah mau langsung makan. Pokoknya jangan lupa di subscribe sebelum makan ya. Subscribe dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marjaktan wa qina adzabannar. Geus kabita sama gurita, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, guys. Edel. Gede amat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilo cuma ada iji 2 tilu, ada 7 biji 1 kilo, woi. Bismillah. Wow. Sambal tarasi, woi. Habak.
Wow. Pedes woi. Mercon ya, mau gurita mercon habak. Hmm. Wow. Hmm. Hmm. Pedes. Hmm. Hmm. Wow. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Bawah. Ada 4 lembar. Ada. Hmm. Baru gede. Des, bilangnya nggak ada tisu. Oh. Hmm. Hmm. Mau. Habak weh. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm. Ay, ragag gue. Hmm. Hmm. Ini jelek. Hmm. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Makan gurita mercon sakilo edel. Nasinya lumayan. Ini lumayan menyebalkan guys. Pokoknya nama ya. Jangan lupa di subscribe-nya. Sampai di sini dulu video ila kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.